Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi uma kwenzeka wabheda uzoyithola uma kwenzeka wabheda uzoyithola ithi umfulo washamanzi ithi umfulo washamanzi ezintabeni kwalobaba ithi umfulo washamanzi umfulo washamanzi umfulo washamanzi ezintabeni kwanobaba umfulo washamanzi. Cha bafowethu ngicela ukubingelela nje emhlabeni wonke jikelele ngoba ngiyazi ukuthi mangisuke ngila ekhaya ngingumkhulu ke ubukwa izwe lonke nabaphesheya kwelwandle bayazi ukuthi khona indoda ethuthi isekhele akekho ongayazi ke labo abazenzisayo bathi into noma beyibone benze ngathi abayiboni bese bekhokhoba emakhoneni ngomnyama lapha befika ebusuku lapha abanye babo sinokubabona nje befika lapha seyithulela nje. So ke bafowethu ngithi angizobonga komkhulu ngizokwethula na umsebenzi wami indondo lezi mangabe umculi nje kaMaskandi usuneminyaka engaphezulu kwemibili ungenayo lento awuyena umculi fanele uhambe uyekini ubuyele ekhaya uyosenga amahashi ngoba kusho ukuthi into yakho ukusenga amahashi awukwazi ngathi usuqulethu uyeze ukuthi awunazi indondo ngisho ngaba nemoto engakanani ngisho ngaze ube nemoto enombala obomvu noma enjani munganazo lezi indondo awuyena umculi umsengi wamahashi usho yini lokho ngomfana wasubo kwesakabuyela lena indondo lena ibest Maskandi yesama isama ke mkhulu 11 active evela live ayitolo nombani umfana impela ngamale bemkhotha indlebe ayitolo nombani kuzoba ile ibest Maskandi yesatma Mthandeni shuthi lezi indondo zizombili nje zinkulu kakhulu mungenazo lezi indondo awuyilutho. So bafuthi ngithanga uzoyithula kumkhulu bese phinde ngibonga futhi umkhulu wonke angenzele khona le ndondo umkhulu wayiprofita ngingaka nominate wathi fake ngiyithola sengiyitholile lena umkhulu ungivotelile ngo15,000 ngayithola bengeke ngihlule emfana ke la naye umuntu umkhulu wafanele ngihambe ngayo fortune Sentambo ngiyezwa kufana kunofana ukuthutha ayinayo aircon vele phela musu kwakho indlebe umzimba uvele bedumi awuzwa le uzwa kanjani ekhona igasi lilimele igasi lafuza bafuthu ngetirandi mutsana ngizobonga lezi indondo kumkhulu nale moto lakho konke umkhulu angenzele khona bese ngiphinde ngisho futhi cha sizokhala lapha komkhulu ukuthi lapha entweni le yokuhlukanisa unyaka nanokuthi ukhozi bafuthu ufuna kwalokho ukuthi ingoma yamaze luyidlale mkhulu lokho ngayikhipha kodwa naye ibuye nendondo naye futhi ngithengele nemoto shuthi kahle kunezinto kumele singayinaki ezinye sinake njengoba nje noMaskandi bengekho kulento yokuhlukanisa unyaka awuMaskandi babanjwe ngophondo siyakhala lapho kodwa namhlanje thina sohlukanisa unyaka ngengoma zoMaskandi makuqala ngithiwa nje 5-3 bani makubona into abasobe ibala thina sofanga ingoma esiyithandayo ngoba sina ama-CD abaculi so nje mkhulu nazi lezi indondo lezi Sgwebo Sentambo lesiyazilela phela ngoba njoba isinda nje mkhulu lezi ikhona yesama lena eyesatma ama-best Maskandi shutho banginazo zombili nje kubo bonke oMaskandi abakhona yimi uMaskandi omkhulu ngoba ngasekho nje omjengiseni sekusele mina sebengayimemezela-ke nje ey'nkalweni-ke usho kanje yimi Maskandi omkhulu balethe ba akekho sebengayikewulela-ke nje ngoba vele into yabo ukewula kodwa nje uMaskandi yimi odlula okusemthethweni odlula amakhosi lawo uMaskandi yimi hayi abakabekwa njalo yabo nje ayikho inkosi ongavele kugqibela umuntu ayokhotha indlebe kusho ukuthi nje leyo nto into engekho yimi inkosi uMaskandi bafowethu balethe baba Sgwebo usefikile ekhaya lapha empangeni emevamhlophe uSgwebo lento ayenze namhlanje utshengisa ukukhula ukuthi usemdala futhi useganiwe uSgwebo nayi ring utshengisa kwakho ukukhula utshengisa useyisakhamuzi futhi utshengisa ukuthi umsebenzi wakhe uyawuthanda ufuna uphumelele phambili uke washo-ke uSgwebo wathi baningi abantu abangakuthatha phansi lento ayenzayo mhlawumbe bayibukele phansi kanti yena uyazi yamphumelelisha.